So dalam video kali ni aku akan share kenapa kamera yang aku guna sekarang ni most probably the best camera for you. Model yang dah lama tau. Action camera model yang dah 3 tahun lepas kalau tak silap lah. 3 tahun lepas. Aku guna kamera ni selalunya lah, almost setiap hari. Suka-suka aku akan buat aku record video aku naik motor pergi kerja. Other than that, aku guna kamera ni untuk pergi travel dengan family, record outdoor punya activity sebab dia action camera kan. And the quality from this camera and also the smoothness, dia punya stability dia memang mantap lah. Like DJI, this is a DJI camera, so DJI memang right. Bukan DJI je lah, almost semua kamera moden sekarang memang hebat lah, memang hebat. Antara aktiviti yang sesuai untuk guna action camera, hiking, trekking macam ni, santai. Sebab kamera pun kecil, so senang lah nak bawa. This bentuk is perfect. It's perfect, memang perfect. And at the same time aku ada beli DJI Mic Mini. So DJI ni like kamera dia mostly dia dah integratekan dia punya sistem dengan mikrofon dia, dengan kamera dia. So boleh beli ni, and then pun murah, promo and so on pun murah, and then just on auto connect dengan you punya kamera, and you dapat a very good high quality audio. At the same time you ada this kamera yang capable of producing high quality 4K video lagi, boleh slow mo lagi, and then stabilization pun mantap. So I think this is a very underrated punya kamera lah. Sebab yelah dengan harga dia kan, I mean now you can get around, kalau second hand kan, I think around 700 tau. 700 to 800 to 900. Even aku beli baru pun masa like sale and everything, aku dapat dalam 800 je. I mean for 800 ringgit. Masa belum tu actually ada lagi murah, 760 macam tu. Alright, so ini kita nak test untuk waktu malam. Okay, you guys boleh tengok ni basically bergantung kepada lampu jalan, dan tepi ni trafik kereta, lampu-lampu kereta. Okay guys, boleh tengok sini memang gelap lah, ada lampu jalan sikit. Okay, to be honest, sejujurnya not bad. Okay, this is muka. You guys tengok memang gelap, tapi yalah malam, mana-mana video kamera pun akan struggle. Bukan mudah nak record pada waktu malam. So ni actually aku boleh setting bagi lagi cerah, tapi aku rasa yang ni paling okey dah kot, sebab nanti lagi cerah lagi tak cantik. So yeah, this is contoh pada waktu malam. For the spec and the size and the usability and the quality, and you boleh connect dengan mic, and you ada banyak aksesori you boleh beli murah-murah je dekat online. Model ni is berbaloi lah, seriously. If you mampu, you can get, of course lah, like the lagi atas lah, I mean model yang the latest one, ataupun model yang atas daripada yang ni, tapi you pay more lah. Semestinya kamera ni bukanlah sempurna, sebab ialah dia daripada teknologi yang ada tahun lepas kan, tahun yang lepas-lepas. Jadi aku boleh katakan kelemahan kamera ni
paling jelas sekali pada waktu gelap lah. Pada waktu gelap, macam you guys tengok, memang dia akan banyak grain lah, banyak noise kan. So kalau you guys somebody yang lebih utamakan nak record video time gelap, time malam sahaja, memang all the time selalu macam yalah, kalau you guys beli, you guys akan guna time malam saja, aku akan recommend better ambil yang lagi baru lah. Tapi if let's say malam tu jarang-jarang sekali, tempat gelap tu jarang-jarang sekali, of course memang you guys tengok sendirilah macam mana hasil daripada video ni kan. In my opinion, aku rasa this is a very berbaloi punya kamera lah, especially for kita biasa-biasa nak guna kan. So hope video ni dapat membantu anyone out there yang mencari kamera, especially action camera. Anything boleh komen, and don't forget to subscribe and like video ni kalau video ni membantu anda. Alright, that is all. Aku nak balik rumah. Dah lah panas, sekarang musim panas lah kot. Aku nak balik rumah. Aku mau rehat. Assalamualaikum.